reka nongere mbasuhuze ari nako mbaha ikaze mwe mudahema kubana natwe hano kuri chaîne ya Icyizere Family TV ndetse na chaîne ya M Empire mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Inshuti zacu aho mugiye muherera mu mwande zigiye zitandukanye tubahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Reka mbabwire ngo niba ari bwo mukigera hano icyo musabwa kugira ngo mujye mubonera amakuru yacu ku gihe ni ukurebaho munsi ya video ugakanda subscribe, ni segonda rimwe bigusaba ryonyine, ahandi ukajya ubana natwe mu makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Amakuru tugiye kurebera hamwe: Tshisekedi yemereye guhonga Amerika n'abanyaburayi amabuye y'agaciro ngo bamufashe kuba bahangana n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse ngo n'umutwe wa intare za Sarambwe babashyire ku gitutu hanyuma basohoke ngo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngayo amakuru tugiye kubagezaho, ni amakuru turi gusoma ku kitangazamakuru igihe.com. Ni intambara rero imaze igihe ihanganishije intare za Sarambwe n'ingabo za Kongo zifatanyije n'imitwe yitwaje intwaro ya FDLR na Wazalendo ndetse n'ibindi bihugu byagiye biza gufasha izi ngabo za Gisegeti, harimo n'abacanshuro bagiye batandukanye. Gisegeti rero yabuze ayacira nayo amirira. Reka tusome inkuru yanditswe ku gihe.com. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi yatangiye kureba uko yakorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu by'i Burayi mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Aya mabuye rero ari kurebana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibyo bihugu by'i Burayi kugira ngo arebe uburyo yajya agurisha ibi bihugu aya mabuye y'agaciro, ariko ari nako abisaba ko byafatira igihugu cy'u Rwanda ibihano, ari nako yaba yasaba ingabo zigomba kuza kumufasha guhangana n'izi ntare za Sarambwe ziri kumurwanya zigarura utundi duce tugiye dutandukanye. Amakuru y'iyi mikoranire ya Perezida Tshisekedi Antoine Tshilombo Amerika yagarutsweho na New York Times. Aya makuru niyo yagarutsweho n'iki kinyamakuru New York Times. Iki kinyamakuru cyatangaje ko kuri ubu Tshisekedi wabuze ayo acira nayo amira, ingabo ze zikomeje gutsindwa umusubirizo, ibice zagenzuraga zikaba ziri kujya zibyamburwa buri kanya n'ingabo za M23. Uyu muperezida rero wa Kongo akaba yamaze kwemerera Amerika n'abanyaburayi amabuye y'agaciro y'igihugu cye kugira ngo arebe ko bamufasha guhangana na M23. Uyu mugabo rero akaba atangiye kwitabaza ibi bihugu by'i Burayi binyuze muri uyu mugambi. Tshisekedi akaba yifuza ko ibi bihugu by'u Burayi na Amerika birushaho gushyigikira igihugu cye kandi bakarwanya u Rwanda. Agashinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23, agashimangira ko guha amabuye y'agaciro ibi bihugu bishobora gutuma iki gitutu cyiyongera ndetse igihugu cye kikabona amahoro. Uyu ni umugabo rero uyoboye kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba abona rero ari gutsindwa umusubirizo, akaba ari kubona atakaza igihugu akireba.
zaba ari ingabo n'abapolisi bakaba bari kujya bishyira mu mutwe uri kurwanya igihugu cye, akabona ari kugenda atakaza imbaraga zigiye zitandukanye, agahitamo kuba yashakisha imbaraga hirya no hino, ashakisha ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu by'i Burayi. Hari ibyagiye bifatira igihugu cy'u Rwanda ibihano, ndetse ngo hakaba hari gutegurwa n'ibindi bihano bagomba gufatira abategetsi b'i Kigali, ibindi bihano. Ariko kubafatira ibihano no kutabifata byose ni kimwe. Ikibi ni uko umuntu yagufatira ibihano akakubuza kurya no kuryama, naho ubundi rwose ibihano, gufatirwa ibihano si ubwa mbere bafatiwe ibihano, hari n'ikindi gihe byagiye bikorwa. Ariko ikibabaje ni uko igihugu cyafatiye u Rwanda ibihano ari cyo gihugu cya nyirabayazana z'iyi ntambara ziri kuba hariya hakurya muri demokarasi ya Kongo. Ni igihugu cy'Ububiligi rero cyafatiye wahoze ari umusirikari, ubu ngubu akaba ari mu kiruhuko, James Kabarebe yafatiwe ibihano n'ibyo bihugu by'i Burayi, kandi ibyo bihugu by'i Burayi akaba aribyo byagize uruhare mu ntambara iri kubera hariya muri demokarasi ya Kongo, aho abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda b'Abanyamulenge batotezwa ndetse kandi bakicwa, kandi abo Banyaburayi akaba aribo bagize uruhare rwo gukata imipaka. Abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda rero bakisanga basigaye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niba tujya twumva amateka hari hakurya, hari inkinamico tujya twumva bavuga Inyabungo. Iyo nkinamico rero bayikinnye icyo gihe ubwo butaka bukiri ubw'u Rwanda. Ubwo rero imyitwarire y'abayobozi bagenda bayobora igihugu cya Kongo, bamwe bagenda bacamo abaturage babo ibice, ugasanga bari kubabibamo amagambo y'inzangano, ugasanga bamwe bari kuvuga ati bariya si bagenzi bacu, barasi bagenzi bacu. Ngayo nguko uko intambara rero hariya muri demokarasi ya Kongo zigenda ziyongera bitewe no kurobanura abaturage. Ngiyo inkuru namwe mwakwisomera ku gihe.com. Andi makuru turajya tugenda tuyabagezaho 5 kuri 5, ntimucikwe n'amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho hano ku Cyizere Family TV ndetse na chaîne ya Empire mu makuru.